اوكي فجأة جماعة ما تدري بيتك تفهم ايه كما ايه بيك واسمير نيجا جماعة قفا كما تصل نبيك كما ايه ويا كما ايه سنة فكينا في ويا كما ايه سني أكوان دنيا تنبرة قوتة فوق اللي جارينا فكاتة دنيا تنقطون جمانا يولالو دنيا دا جمانا يولالو أكوان بري نبرة ولي كوانتنا بودي ويا سن أنا هارا يا كما إيه مالين بيكو كرو ويا سن بريس نما كنّه فيته راكاوتي راكابولة صدقته فيته جنا ميرو كوني غابني آره ناكن ناجنا ندي دنجتشو أوان نمو تكرر وان أودو فجأة خانو ما بره صدقة سكان نجيسي مي تولتو سيدنا نجيسي كنا رجع تولتو مال وانت مفتدبر تولتو نسا بامد أبو مدينة وسكبات كل في كنّه ده مبويا سم بركانه سمو كل بلوني نهي كته متان كنون دلان तो ताइसी ना पीरा नमने रखो करना तुम्हारा दादी रखो यो का बात है रे कोई मैं तुम्हें मिलने कोई ओके मैं कोई ओके अब मैं जमा से तो सीधे ले सीधे मोहम्मद सीधे ले सीधे कोई ila abo rabbi jadi khairi leo nadala sisi danga na base tini akamale na sadaka sisi wallahi humna ul sadaka debeta okay shi wirga tolan ka sadaka tuta e garam wirja ki yago tum birri sanjara na debi sa rabbi yada jera na malak le kinu kale ma ke nite ammo dagai bakata ka na dabu di dewanya da oje de bakanya ta da kus والله أوان نموذج تجري مليا مجمع رام غروزين والله يوم يجيبوا أوان نموذج تجري مليا مجمع رام غروزين إني أتجري دبي تا إني أشوف دبي بكتو كنا دابو دي إيجيكون نكيس في كسينجر أكوان تيجي نداني كنا ميركا نكيس ترى بري ستكتة في تقولياس وين جماع رام نموذج كان أوان نموذج فيادي يا جماني هنگا ويادا لاسو كي ما كيسة جمع وفدا سرّا أكو فدا برّا بابتي كلنا خارج جبت سنقول يا توكو لما فا يا فيادي قالوا جرا أوكي ولي قالنا توكو فا وفدا وسرّا بابني إنكي جبوي لما فا أكلين كي يدي بارتي بابا كانسل توني باكا جرا أكلين كي يين بيك وان دلبوسان وان كنا جروسان يسيم بيك غرو أمو أبو أرجانا قدي أكمله وانار كافة جاسه سينجرا بر أرجانا قدي أكاونتي في دينا إرمتاب birri ke no tanya ta maka kiyan ana to akasi sini god afan na tadi sudah be akwan memori samu ke sanai dani ata wala saati ditam ya god ya sanje kana wonni na ana balala uzon sheba kala to kana sinje tu barbade jimana mantana wan ham tu takau wan bani takuma singo sim takuma yo sadaka tude isintunu tima wala sadaka tun wan gairi da baga sadaka amma jima mal su gode wani su gode wajira arja su gode ana moso be kisa daga tebar okay ba do so be kisa ana masaati sani siime bar o so be kisa daga de lamma fa riba male bule garu aglin ki yana ga na kaba ila jechu samum bakana sotone qaamdi ki yana ga na kaba imbe ka wango dulle garu ammo wonnu magodu kana kesa na shata na gode akka male na mirkanse akka wan birri na biratu lamuna fakate na fakese kalas okay أبغى ما تجيب دنجرين يديم يا أخي نوجين كمان تقول جبال كenya majaran nuhana okay tu pada yang mana tu amala jara kenya aku mau lihat ustaz kenya harawani nuti baranne tokofa arjum madam lamma fa angam takarte gotuma onne sibila ka kabatu warte umne kaysa jabate jabe nyisan rawa so warte agli samu dedin dabin wan barbadta budu kadan desu wani gosana mo samunte yakka sindaga nemo wan gosana ka itu ko nubar sisi hagala to mu hanga sirra kabada wannan mas ani abata bankau akuma be kamuti harargin biyagarte ulama wotati namonni kuta oromia kana dabalate wallo dabalate namonni hundinu hararge rufeti ustado kanya gudara shekoti tanya gudara jim baracha ture yoti kate darasa kuma shantami olta tutu qarya baafate hadoli tanya ragarte saddeeta haadholii tanya maallaqa jiru san gartee cirraa'ee kamee fi nyaataa fi dhugaatiin adda kannamee uffanni garaagaraa isaanii bitamee khaliidhaa keessa quraanni gurguddaan harka isaanii kaayyameeti waggoota hedduuf diin kana barataniiti gara biyya isaanii galan jechuudha. Kanaaf yeroo tana keessatti jimaa san gartee waa barsiisuu isaan barsiisuu malee takkaa jimaa san gartee karaa isaan baasee ibsaa dirree xiyyaa ta'uu kana wanta goona naa gaggabaabsi dhiifama sheenii magaalaa keessa dhaabbatu jira sheekha gaafii lama tokko baasee amma dhiifama sheekha
Gimana lagi mola? Ani bara waan Koi gimana lagi mola dari Syekh? Syekh ayo juga video ini buat tadi bersih tasir harga. Gimana lagi mola? wanti irra walii gallu qabxiin ijoon tokko nuti jimaa haraamas godhaa jirru warra halaala jirru waan olumaayin irra walii galtee murteessite jala deemnaa jennee jira kanarra walii gallu garuu ammoo jimaa kana qabaatee beeta beekaa maal si godhe waan akkanaa na godhee siin jedhe malee anamma haraaman jennu halaala siin jenne irra walii haa galan waan isaarra irra walii galan jala deemnaa Sabi difama ati barsiisaa amantaati mi? طيب أكبر سيسا من ذات ترقيت أنيا قافي جماعة أنا جيبس يعني كيف حرام ولا dabbaal waa tokko siin jedhu asirra walii galuu qabna yoo amma fakkeenyaaf dhageeffadhu ani siimee jira bar anjimaa kana haraama halaala siin jedhu garuu wanta olomaayin irra walii galte olomaayii jechuun namoota jechuu olomaayii akka biyyaatti qabnu bakka tokko ta'anii yoo irra walii galan yoo isaan haraama jedhan ragaa fixatanii isaan jala deemna yoo isaan halaala jedhan isaan jala deemna garuu ammaan tan akka akka dhuunfaa kiyyaatti waa murteessuu hin danda'ulle irraallee hin beekulle habiibi waan irraan beene maal godhaa murteessa namni biraayyuu irraa wallaalee ta'aara. Oke gaafii takka gaafadhu dabban. Gaafadhu. Ustaata keenya meemma fakkeenyaaf akka waliigalaatti farshoon tuni waan irraa hojjetamtu qabdi. Namoota gartee waan dhageessan miidiyaa gubbaarra ni dhageessa. Mee farshoon tun akka waliigalaatti maal fa'arraa hojjetamtu waan seeraan hojjetamtu maal fa'a. Mee waan kana dannu baasiiti. Egaa fakkeenyaaf farshoon tun haraam jenne waan irraa hojjetamtu qabdi waan seeraan hojjetamtu san maal fa'adha mee nutti mee. Ani farshoo dalagee argee hakiim haaliif na gaafata ani namuma sakraasuu sammuu nama fuudhuu isii beeka malee. Wallahi gaafii akka ayira jara namee dhageeffadha waan akka wanni isin gaafata maa jechuun deebii wannaa jedhu malee akkamiin nama akka Oromootti barsiisaan amantaa Islaamaa jabaan jecha takkaa'uu deebii isaa takkaawwattanii dubbata irratti namni waliif galaa jennee amanu eenyu amma. Hundi namaa waan wal caaluu qaba dabbaan hundi namaa beekumsa adda addaa qaba karabbiin bira ka'e guyyaa tokko nabiyyanaa Muusaan banii Israa'el tana gara baharaa kana walii qabee osoo inni gorsuu harka itti baasanii akkuma tamma gaafate irra beekaan dachii kanarraa eenyu jedhanii gaafatan nabiyyanaa Muusaa banii Israa'el gaafataa beeku achuma nabiyyanaa Muusaan yeroo san keessa namni beekaan hin jiru ana namni beekaan jedhe kalaas habiibi anaa ol namni beekumee kamini annabiyyiidha waa hin godhamaa jedhe maaliif nama biraatti yoo jedhe namni biraa beekaan hin jiru waan ta'eef amma achuma rabbiin nabiyyanaa Muusaa sababa inni akkas jedheef nama sirra caalu jira kadarka jedhamu jira ka beekumsaan illee waa hundaanuu si caalu jedhee itti dubbate siigalee namni wal caala abbaa caalu rabbitu beekanu murteessuu hin dandeenyu namni kun guutuun beekumsaa wal caala waa itti wal caaluun qaba siigalee nu akkamiin murteessuu dandeenya kana. Okay. Tayyib amma akka Oromootti beekaan amantaa namni jennuun hin jiru. Akka Oromootti beekaa amantaa jennee walii galaatti keessaa tokko qabnu hin qabnu. Ila waa tokko namni hundi isaa beekumsaa wal caala dabbaala tamma waan na caaltuun qabda. Tootaali walii qabeenya. Ana diisa baradhe jedhee dabbaal si caala jechuun hin danda'u. Nam tokkos waan rabbiin bira kaa'een beenu waan ta'eef murteessuun hin danda'amu. Kanaafuu akkasitti. Assalamu alaikum. Waan dhugaa dubbate dabbaan haqas baasee isa bira qote inni bara haraa ani daliila qabu jedhe bira qotaa isa. Birree qoyme birree kana ustaad wani barbaade. Laal birree saafiqi jawaan si gaafa darin gaafin qaba akka nama barree tokkotti waa si gaafa nama barate waa gaafa darin sara kun qaba. Waan bitu ni usta. Akka shari'a islaamaatti ilmaan namaa kun yoo wal dhaban hadiisa quraanaa jiraatti deebi'aadhaa jee rabbi subhaanahu wa ta'aala. Waan kana keessatti ati wanni waa baratteef namni keessatti kan adda qabuudhaaf diin baratte jechuudha. Yeroo hunda ogaa wanni kun akka kaarnoo taatu dhufte maaliif yeroo hunda haraami fi haan haraami ogaa jee haan ogaa laala jee maaliif hadiisa quraanaa keessatti deebitanii
waan daliila dhugaatitu qabatan ammaa ibsatanii sheekotirratti وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول جدا ربي يو كيسا والأبدن غرا ربي في رسولا ديبسا أكسما غرا وروا بيكو ديبسا ما إلى جرنا وابين وسني فكاتي ماله إلى رجاج لسرري سنتبا نتنا ما تلاقتها رجويا راكتاب لا جرو نمني وها سوكت علماء كجنا مكينا كاك شيخ موسى سوالا كاك دكتور جيلان كان أمة برجودة جرا كالكني ويا كتاب الراجع مكفن نون الكني ويا تلاقتها ولو كتاب ما لا كتر الله له والكيس الورق أبدي كنا نوتوان إسام مرتين نجلة ديم نرجع بتشورا تلاقتها جرا كتاب إيراتو توري جرا وانا ببنا لا تقبل سافي ربي صداد وقورو موتي ولا ما ين قدان إيه نتيم يا Musa soalnya sih dia berapa? ديس ديس هذا تبتني ديس دري ديس